Purezidenti Museveni ebyabagambiro bwabira ali ha mukoro gwo kugambaho n'abanya-Uganda aha kishayi kya Kikwaya mu district ya Kakumiro. Museveni abandize no kuteka ekimura ha kituro ky'omugenzi Karoro Kamanyire owazirwanereho abo kugira ngo akafumukire ka COVID-19 kandi tiyabasa kumuziika. Ubwo yongire yarambura Karoro Kamanyire demonstration farm erukoreka enkora ya 4 ekamodo eyi President Museveni arukwenda abanya-Uganda kwejumberamu. Ebichori ntubimanya ni bikuru konga tukabahabura ngo bihingwe ubwo uitakarahango abano yahinga ebichori abano yahinga pamba abano yahinga etabi kuno yabunyoro mukana muhinga etabi naji bahabura ntetabe mugiryeho ehingwe abagaiga abitakarango hati nyowe nindi sente zenyankore aboka ry'umugaiga ndoshanga inete nyingi enkumi. President Museveni yongere yagira ngo hati ehuriyo nerya hakombeke nguto zihanga hamwe nezo zirukuza kubana zitambuza amajuta. Ingudo ni muzurora uruguto rukurunga kuri kibumba kugenda cyenjojo orone murora urukugenda burisa murora urukugenda uko hasi kaisotonya runo rwa hano numurora hati ororo kugambo rwa nkoko nkizoka ba nyino ko basomeso kubaga. Fred Byamukama uri umuhezi wa Minister w'ebyentambura asimira President Museveni habo kore nguto za bunyoro kandi yagira ngo nguteze nizija kwera abantu kore byentunguka habwe ngudo zokozire mbunyoro za kolasi umuntu achakuruka Kampala na agenda sonda ya bunyoro ali ya kolasi nate tujagaruka tulime niko tukolese ndenda stenkusima obale kuchinguraho demonstration farm nkabantakagirizaga abantu kubungayo ati na ongere kuchingwire nkuja kukiriza abantu baje basome niko nabo bafuna obugayiga. Jennifer Namuyangu Minister w'okujunanizibwa n'enshonga za bunyoro ashabira abanya-Uganda okukolesa sente za PDM mu kwetungura. Abantu baffe twagala okubasaba nti tujje tulambule Minister munafe Fred byakoze sente President Museveni azibasindikidde mu parish modo gwe kati wojja wano osobola okulondako ekintu kimu ky'osobola okukola nabwe kyabali kugonze babakora mu government nkubasaba bwokubagana okora mu government notokagana kasirimuka habwokuba obwire bwona tukujja kuruga mu government twesange ngu tukwetaaga kasente tuli mu mbukuru bwaitu kandi akabulikiro gasha kwa Thomas tumwebaze.